Prezidente Republika José Ramos Horta, Simu Karta Kredensial Husi Embaixadora Filipina mai Timor Leste, ane a Padua, Nasaun rua se Hametin Koperasaun Bilateral iha Futuru. Banhira remata entrega Karta Kredensial Vice-Ministra Basunto ASEAN Milena Rangel, jornalista e Palácio Presidencial Bairupite Quintanedehan, ohin markatan passo importante ida, tamba Presidente Simu Karta Kredensial Husi Embaixadora Filipina mai Timor Leste. Vice-Ministra Nedehan, Koperasaun nebe existe liu apoio ba edukasaun nomos Saudi, tamba dadaune Timoruan lubuk ida makhalau estudo iha Filipina. Filipina desde início estabeleceu embaixada iha Timor, também agora Husi Sudeste Asiático, maioria embaixada sira iha Timor Leste ona. Presidente Republika José Ramos Horta iha encontro cortesiane hato bem-vindo ba Embaixadora Filipina mai Timor Leste, no Presidente mos sempre foi apoio tomak ba representante Husi Nasaun seluk mai Timor Leste. Emerenciana Pinto, STL News.